Hakaway pat kaliang kari Bhoi District kalala banle baha ke Eksamin Hsslc bala pelong da ke Meghalaya Board of School Education. Kani ke district kalakhur ya ke record ke ba nyop kundai point kundai na ke shispa aga science but nyop kundai point iwe nyo na ke shispa aga commerce hadien bala penbenai ke result ne ke sngi. U Jagjot Singh nong tudu u balong usamla pulia jong ke Alpha English Higher Secondary School layo rung hapo katup ke bashipo haka commerce da ke bau layo prapunyo point riu nak shispa. Abai kran bat kila patai khubor ke District School Education Officer Bhoi District ikong paidulin lingdo nong light ilaong bakum ke district kadang saadien haka jela hendai kene ke result kalong kum Mawjam na ke Bynta ke Jingnang Jingstad ke bakambha haka tain Bhoi. Here we're hoping to get good news for more top 10s. All right? For now, it's. Kami kalau ni kambe atomi kikina sekretari KHASI kambe atomi ki kam wa ki lani ni siamban ada ki don kecing tulat ang nangi persiapan irap iki. Ke district ke district ke bahasa Dien Kam Pok Meghalaya aspirational district ring layo 79.70 but 79.29 masuk ke penidak ke jengkiu jong ke education buat Bhoi. I would like to say just one thing is that work hard, grow and bring honor to your school, especially Alpha students. Let us bring honor to Alpha school. East and West KHASI